konfopani a wo bo amanshoko ne maame ene da for me sister akosu nana kwa meyere ne maame nimpon ene da for me fiada ne me da ne kwasi ada so no adagie nipo so ewo soku kra enya asem ketwa yeko akọ yanim ten ena yeko na yede akọ o mansa mo bibia bokọ de Oforisuo Nyankopɔn adaro nya bokọ kra na ja bende ena dwo muta baba adwuma nya dwada o nya dwada na bena ho na bena biti me ba ko fa ma ni so sa holiday na biti mse wo kokwa man ko so ye na me de ko ho kwaku kwa udi say ya me ntwa ya nye visa wa na bia na wonko o se me ko ho na me se man ko ho ye na me de ko ho anya ka na over ye de na ye de to petrol Oforisuo amanfo de we amanfo so kwaku yare afa wo simo bia nso yare yam ye o ya but sebe ye kai sebe katacho be man kan Osis kwa me despite si dan man ire no nso to ngbe de twetire man na ire we fa pepepe eti ye ka ho ye nko kire sika ho ne mo transportation in and out e do betu mo de ndi wo bi anya bia ene wo manfo aba mabu wo de mo maba mu ma me ka me no kore kwaku no bi wo mo bi o de aboa me ya okay eti evo na madam no so ntiase o dem mo de kam ntiase because wo na mabontia na no kura so obi kura bo se hwe na the situation ya nko pese obeka na no aduro de wonya nko nim ba bi obefa na mse henfa o se kam pese me be hu mo host no Oforisuo na nko pe be 40 million na me tonton kuma we no de nyenye problem ne ayi kwa wo ya de 2 billion e ko be say ma he property for de ko no aduro wu de e ni aboa no na se me a me botom nye na me kasa tie for me de be menye sa mama fa ba mabu kwaku de mo maba mu ne ma nya bi sika nkoko kasa kra me tia kra mo ba mabu na bro Easter hu so na Easter mo me magogo da dem Oforisuo mayale o na yenche tie for ni adofo amanfo no mo freme ni ade empire body akoso me so be yibi fasting ni ade obi ayala o san fasting we say bible me yeti ase ne honam ni moja na anokwase ayi ni wi mo tumfo na so fasting so de nti we kura me tia kura me wom okay me wom me pon na me breaki search ku so beto aso ku da bo cha de minti aso minti da bo san ba be fa me o me fa minti aso china ade na say o mountains o nyina so mo so muchia eso gas bibe de gas o ni kwa zange soja ho eso mo ya na eburo mo so on say o fo ade a Yesu Kristo be ye no da se ni bia no betima bi da o be da ye se o ka se me ko na me honhom ni me hwegu mo so am ba ye te se de me chen de me yi obi ani wo school there for ngrai o mayo mo ne be jamase ngrai o mo ntimi nkase bo ne be no maye inti se se de omo sa de omo ani omo ya na so school aba ho o jamase school na ana nipa ko vision wayade sana amaye ngwede na omaye na nso nipa da se na timi gina ho se be pant e hye otimi hye nkom ka che se pant buru na champa na pant buru na ne fa ko jama se we ahunte mode na ko mu nyina ni te Oforisuo bie onso pani o ye the life of Christ Yesu Kristo ayi o ye na ayi se o na ye Yesu yi ene me hwehwe ya se abetodwa se amanfo sole a ne picture ni ade bi bone de na manfo worship no obi pe Nyankopɔn na wako wo se ondo oye bibi te se ajako wo so bibi te se ajako anasa krobeto wo ya act movie na yi e no de ye movie na yi ba nipa de say na hyehu se sa picture na ebo ho no ya konson Yesu ye bo na sem de na ade no obi nim se ono ni Yesu na nkasa nti o mane ha no ejidi sa nipa no ye say no se o yale wagogo dade mo yale pa o yale nti ene o de abeto internet ne so se manfo enwe se ono ni Yesu no 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 ankasa ko ye Yesu no o yale dade no Oforisuo bibi koso ya ye besere ye tiafidie su de na je ye nya ho na ya pense mu binim se bi a wahu a on se electricity company maybe ye ka sa se mu we o ma sa na kana se hun se o to ade na na asa ye vita du o mo ma ye nso ye ho nto ye wo left light fun ye vita me maka se problem na aba o mo mi enchicha na mle bi atwam na ti yen sa yi no eboa ye se ne ye fai enu ntini ye announcement ene asafofo mu ni light mu time sie na ebe so amamo eye dan se Oforisuo ho afun ti sa de we dan be pa na betwam wo Ghana
say prepaid that light you ko to ya nasa wosu the turn phone so kra o to ya nasa and yehwem mu mani panso ho nto no kakra bia na mo sa du no say Ghana pa he edu awie ehyew sika ni ubotom mfifiri efiriw wo sha tala na yefi na Ghana memma be se 10 ana 20 bomu ba upa kubusa ubu wa be nipa 20 no mo ba memma 20 no mo ba no ebi obebusa pa de betumanya be 2 million amount ebi o mu 5 na kwaku make us east na mini hu awo o se wo de wo no se wo no baby onya osika firi na doso so ho iza wo tu iza wo tu se be mpredwa anya bi anyankopon aboa wo o portfolio ni mo vi mo na presso so ho eze so ai cash ya wo san yi ni ade so airport na no kwa se mo no mo frɛ se o cash no dia ba nti wo so se na nyankopon de wa ye bia ma me ma anya sika da wo mo bia mo o nti o fo so de o nti da de na kwa no o fo so emu oya Ghana o te anu ma ififiri awie kase ehyew sika ni ubotom nyame ampata kra ira ne to na ga wagyaw because sika ni wo e na odo na ba anokwase edu anadwo akwadan so ehyew wo betra bonten so antontom ofosuo ofosuo aya temuda na ewo mu ya na ase de Ghana temuda de se ba ya che ofosuo mesia no odi o se ya na ye be ko se de anyankopon o be fa enko na ka se ke be de ofosuo na wiase be ni na kwaku ka se bibi be sesa na me ka se bia ye awo Ghana me ka se bia tra ye ka se ye wo koko ye boxer ye wo timba ye wo se no sa word me se Ghana fo nya aka o kwaku omunya aka aban be ko aban be ba Ghana fo esu kwai ho sim e wo se Ghana kwai nyina akra ka ye awie sim na kra bo de koko fo ma ibu amko ye meeting okuro bi so ma mi bi o so mic mu o se jo mama hwe obobo ndua nam sei yo bokum ai president wo so wan fa ko mu koko sika obobo ndua nam sei ade afede baby akeka kwana no oden ya be se yenhwe wonto ne bo na zie de no make kwa tina da na make se Ghana ye nya ne fo country bi wa untimi mo president tin bahad wo boy ade chen de wo ko so ne no wan hwe o be ka se bi aban ne be cha so ye intimidation we intimidate amanfo da bi o ye nhwe kwa ye democracy na ya obe na za aboye anemoye democracy no sa amadu obi aso kan obi ko se bia depend mu atam ya yenhwe ha ai and okay opposite now they work Matthias ni ehwe ne han say democracy na odi atam democracy Sompa FM freedom of speech na president udi na odi dinatam efe wo hene mpon na odi dinatam na wo bekọ sa nipa kro so ni fie so ofa bia ni ho ofa wo no kwa osori akomache ko wia petition enso wo di minister bia tam na ntimi nyanyansa sem bia nkanche minister no ana ye won sem bebre wo ye betima ka che won na wo kuro mo hene wote so say ade wo ye no wo betima nyanyansa sem bia ka president ya ade bi na wo ka wo betima nyanyansa se eno che satem didi kwa kumi sa TikTok ne wan me otumi aka me twam dada wo ga na say han Korea sa ifa wo be na TikTok wa ko bi o me twam dada nanka koma diamanfo because nanka yo edu maybe ananka wo ya mu asrese bi ka na ko ba se de aginsem o se TikTok na aginsem se wanu anya ya sabe yentio chise wanu ya Asem o aya so nkokora na memfa no ye meya na maye no ma puni bi ma mesum de adu apun no de nyu ni de anya nyu nyina me hu obi a kakapa aka no wafa kakapa na repen ai wose wo ai mewio kama mewio no amene no numzuo za kwa na odidi na wanhye na gusu no operation no mo ba operation no mo ba ai wo ma aduane ne so ni nanum nya atwa wo se me so ma wio ai sa adanko na wo ne magu mpo ano ana nsuo ni yiriye adanko ko padwane abe ne ma oba na nsuo yira be fa ne ma ni nyina akọ na adanko gina ho su no se wo wa fa me ma Sompa FM na kire o papa no ko na no ko butu nsuo ni akọ wo se me so matwu atu agu na we nya nkwasasem ya pubo be na adanko ati matwi mpi nyina atu agu wo so adanko na fa po na fa ne ma to so so be aburo ni be yenti wo so be num nsuo na akọ piagu ba bi enti sa na te enti wiase no ye nyina ntacha mu sa ne mo ye mmoa na ya me de masem oba wie no mesre MPP aban we de nye politics ne ye na ye mu ye nhwe ye nyina te o ma meto aba ya o no ma bi koso yesre MPP aban se no ma hwe egu ya o mu kwan o be fa so a
ombe hye mo no ma na obi wo papa bi a next time okoto abako ba bi a de obeye nti ba hye de akowie ni se ye hu bibi se de abaya wote so ne MP owo so ana minister owo so wo ye bibi na ehye nkura ye ni maboso de te se sabotage no na de wo ye ne nye ene de wo ehye nye te se de na no asema ne ye kan ya wo ka se wo bi owo nim na oba ko se no wo ne ndede ade anche enom ko hwie yi gu so na regional minister wonti obi akesu wo ye de wo ye o ti ye besre se abaya wote so no wo ye ade ne sesebe enya ye won kwa se ye ka e wo kwan bi so emo ye ade ne nkrofo ye ade hye ne munyam so a yaw ye mo abaso Ghana de Ghana no nya ekoba sa de Ghana gisi ekotre ni o na bibifo mamu no Ghana nko ade ye bibi bedodo ye tutu ya ade e wo sa ban ba ye obeto aso no on toaso na ka ban no ankasa kro betumi atoaso ne nkrofo beka se we de ye de na ye Ghana fo ni we sika no so nyamo de e Ghana sika ye besre tuntum pa de ye Ghana ye tuntum no ene ya adwen na ye de te o mamu no in fact ano de Ghana tuntum e bris enye boko se chi bibia boko de Oforisuo bibia boko okay na Easter bibia boko de nye boko sa maka cho se bronya ma Easter ma ni bibia kasam nye sikasam to de no krasam ye ba ko pe nya sonkuma mi akra no man ko ba bia okay nze na nka ese ka me frɛ nka me frɛ boss omuna samwa so ja e de ko tran se ka me yema isen ka Easter kam nimbu pie because me prani isen ka me to krokoko ni bi no nka me kuno na ka Oforisuo kama yele kusu ko se chi jasa Oforisuo de me ka sempa na audio wi me to twene ja me promise o ka tell say afu enye ma pi na nko ye na ko no samwa nka VH me to ama no na wa me ka to play wa wo dadem na be se me da 4x4 mu kwate kwaso ma ene kwa de unim obi ka tell me say na se me nya awade anka unu se nka me ho ofesa ana so ma sama nko ono ada waja awade na wade bu ye ne oyire de na ma wade am wale he ke me ni za ma wale ye gu oyire na no ke me no na se gu de dada o de za bre me na don't say da me na mfusa agro na nya na hwetwe me se musim ko so o ke ye dia rabi o ko su e dum o Asem do be kan ya dey da obi abona baso se obi de bo ma baso se mi ja wade se na me ho ofesa na se mhye nkwa o na ja na no ba ni ja wo ba ni ja me okay se so wo ko se saka apu ni o ni ja me o di su di no me na no bi o yadwuma o kemi na cap ni o se saka o ye no wende nti obi se bidie kwa de koi bidie Oforisuo to bi kan no mi si ya no say masa na say na nka wade nkeku say we nya wade anka ho e fe na mse yan ejabi ebi ko ne ejabi ti ase no bo won no ti mo we na adwen so won ware bi ba no de na no ne ye ne bo me ye nti na ja na me hwi ameka Oforisuo unim awono na abeka kire me say ya na wonenam woni su oda ni mu no on dey fatu baby Mr. Wadarupa Mr. Obi gojo baby a yeri we ko yin we dey pe mi say ye ni onna emre o hwiesu ogu ni so mpa so o de hwiesu ogu ni so mpa so the sopa no so se na esu na oba na hye nika ketwa no di yi na hi okọ no a wa jimi fo be no wo se mpa cho me a no wa jai ti wo mu a no asa de ne sako kwasha be no se mpa cho me a uja fere no se wo ne me so metwi nsu ogu so e no ko so ogu mpa no so ko so ogu ni pa so me mpa no so firi so o wa bre na sa se we na baby na kwanta wuza mo no mo kana ye so ba no ko da afo mo baby o se hakura ka o ko nsu ogu wo ba wunkuta na wo ko so wade mo de mo sanu babre Oforisuo de obo wa ba so no o wani wo se me mo se wa kama o fo na o ba ware biem o ba ware biem me ware da wala ye we me ware bia na se ma no omu de dem si o papa e ba sa wanya bi nyakopon adom na me adom anya bi na so se me fun anye she me so le di kenka anopa anopa no di kenke na wi ano o ti ase na nya fufu ni aponche na me catch you play
also pema omuyin enkrowa o da no we dey say who na to say we see the buy no the boss of na samu say that be we dey we ogina so na so boss o ma me nka sem to o kwa kuna so onim do ache da ni ai no isa no ni so me da say mama ache amande ni a o na ka woni so me da me hwe no o say na topic ye for we nya man si abetim do ya pon ana se kwa ku nim mu asem mo asem de minimum di wo ya ni de matenso mente okay ja fe no no a sisupi o wa sisupi de na yenka ene yenka da yo ba zo ya na yo kwa di mo ya na matobo enka fo ni etio enka fo ni etio so we dey talk kwa ku na je sa no kwasem se kokosechi o brief send here awade bi o jaye bo what the abadia in fact yen oko situation man fact na eden yen ya ehun be man fon kwa e bia me ka se be man fon kwa mu se be ma ogina so na ebedi be 3 days anafo na hu se watoto mu a busa ne ye anokwase situation me nwe ko hu se ofrifi akọ ye kro bi be che ye aduane bi ena nkwa ne bi ka ne de man so fa nko che fridge ko ha ne fridge ti ade chen ya sesa nkode adwane ne ba no e ba de fridge ni ko e no ko na oba na yi nkwa ni nyina ni enum no ma nyina gu fam de fridge ni ko na me na minim se kokko se chi sisue fridge na e hwan de a wo sisue to oba na ba no de fridge bae oba no ni wi o no ni hwe ti fridge na oba de kokko se chi de ah no two ceiling fan anande one your parents will be too light in too light in the coin cap ni bidie na so ba hisa koi eni so dia atre so ko no bo to no nje yanka onwa cha se kura na odi gunsa wade koi kura so snap bi dan so kura so ba ne fa so kosua se be na che friji mu a ye nche odi nyina ko so inti de o ye jmo he kemi o ye do kemi emodin bia o e da bi mo bia na so kemi de nya ba ko bore e hona na yire dada ne ye hona na dada ne ye juma na ye ba hai ye ba akwa mo se fa ehwa hai adwuma ye wo me ye kanipa wadi de ye wo nipa bi efe ne bema bedi de ne wo de efe ne sompa bedi de ehwa Asem Mpe Nipa Sompa bedi de dia ye kokosechi de hwa ba de aboa no what dem fa kira ha what dem fa kira ha onim hada da na dabi what dem fa kira wo se ba ye no no mo de omo di kan hu ha se de ya se bonkokora ye nche nam eti ya nam se ona osisi na mpepa cho ye nkwa na menche wade Oforisuo se be oni mpanifu didi yi na nkum ntese Oforisuo me ko me se mani bose pre na se apa tu pre o tu ne tai se na fa so kam ya pra Sompa FM na me se kuko saji o bani moja o yo da huni na je se wo da chire se ya na o peso kuko saji se o tene no dan so ani gina na ho nso egu ne ampusu no no se mesa kanya me ho ene na anu de ene na mai enti kokko sa chi de do ye no wa anye ne sa edu me bia oba jawa me se obanu madu awu de pusu ho obanu madu awu no de arewo de pusu ho sa papa na yire ja no e wo keje papa oba ne ton pan no e wo keje tia na papa aya broken heart a che no papa intu kwanko ba bia o do se ko ai keje to na obi afa ne ka no Oforisuo obaye ka hwe obaye se wontie na papa isole a no akote bebia oba ne ton yi no ay friend say official station bebia o ton pan no na papa ya kwakotra ho se de baye obehu oba ne nti ontu kwanko ba bia no asum na no obaye ton pan no na o twa na ni hwe no bi to bia no hwe o hwe ne nko keke broken ati ache no anofo so se broken ati chewa ade nchida broken ati chewa se de bia o pesa ade chintentu untimi na na wo se ade nchida o kwaku broken heart ya wo kan wa se mi Kofi Aje kwa yi so o se ya na mrantie bi o maye o mo Philippotus ba ku de broken heart no de Philippotus no de se sa anyu ni gum na amaniska kura wonye ba de jena mana fadi eno de twen Sompa FM me se broken heart chewa nipa untimi na ade nchentem se utimi da pa uti wani pe je na ade achi enso awes na
na ususu se untimi nana ade nchente saa wes na ode dae oya asemo eti bloke ate chewa wo pesa nka ade nchentem na nka oba no ne hweno no ukota so na nka hu ni keke ai meme die mia yo wo se bloke ate so bloke ate nim se opema o se wo de wo so wo ye fanboy ni bia o se ade ba ko amehu no meme ni se be me bi opema bia so wo ba odono sa oba no di shewani a Oforisuo e ma na kan yina okozo ni mamu o na so Oforisuo se ni pesi mu ache o ni pesi bo bra to ache ne gas ye fo ana tre kura no o do pen pa o do pen pa o betimi di broke heart na ba me nam ka kiro sa oba ko ni mam he sa oba ko ni ja wa ho me se so mo ye fo a tre na ka na Oforisuo wan ha obi etu fo wuntie ba bia de wo do no wo no ho na na wadwene mu se baby atomfo bono ne ho hia sanity e ndi Oforisuo se de omna samwe ka se broken heart no e ya de anya de papa no enye yize enkokwa enum MP enenim radio presenter enenim hwan udi agora che wa che a kind of person na obeja no ene ma broken heart ye ya betimi emfa wo MP emfa wo sika ho oba kro na obeja no e wote bia ene nneema e woni mu mam anene miamia wo ne kaida ye oba bi ofiri wakwan mu a no matter what ni usika ene o ka wedam ene oba bi nso ho nso a opa wo na wo so ye de wo sika se de wo so waja wo unka bibia ma na tia se ya onfa ho kra enti ene ma no nso no yaw se be ma 100 ma be 5 a obia sex ye different okay e ma no obia sex ye different di ono beda ma ho ato no ono ne jawa wan we yia wo be kodwa 20 wo mo maka no wo mo ba yie de wo nsa be fa ho ne de okoi yeso betima ye te se de ono so ko no ne de na wo yi wo kwa se enso wo wan ne ka che se sa aka sa no wo hie wo kwa ma ne kwa se enso wo wo boa hie enti na mpanifo sa nsa na be so tonfo wo bo ba bi kwekwe no no Oforisuo no ho hia ni yie enu nti oba bi wo ho a nesi wo ja be ma na be ma ne keke mu nsu a ye na nipa bi nte na akwa de wagimi o ene waja na ne ma ho ono kwa na ono kwa na yo ba ma ho na wana ka sha wunim de ode ya no wunim de ode ya no Oforisuo ne ka se asimu ahwa yan fa story na o ja mo bi rinsa ana agwa na ko ofin so no agwa na ko broken attack no ja taxi driver se broken taxi driver so ache no no se na o ko en o se on ka me pedrop ya ko ofin so no so ya chase me enko o mo chaka na pa na kwa ga na start here ana do twi ka na busan se na de na o be check o se mpani fo he mpani manye o ade o ba me ne tia ye me pa me to jam ya o se eh na me tika mu nyina me so saa o me so mo de nkomo saa ko ma kwa ne ko di ni nkomo wie e mo twen no o mbedwo no mu nyina obi asa no ho yade obi asa no ho yade mo obi asisi no na o nyiri sika kura ade bi na bo nyiri sika na be ka te chewa kura hu ni kura na o se chewa se mo che because o pese bibi firi mu na de kura ne se wo de o ko ka che no so bi ato pe no so de beto so a jai Oforisuo de won so no ne nkomo de bi na mo nkomo hwe wo koka ya de wagimi o de we na ye ene wo ba swale ntam ne mo koka ya me so afia me ne ko de me va so ene me de ni bia afi na start na ko na ye de we de ndi eba ene we de ndi eba tuntim ni dikwa bo so that day na udidi mo ye mo dro wo guys abrantie bia no wo pija ase wo se da be ne yere eja no ko tan galamsi ase no so wo abrantie wo abrantie won so a nice guy pa okoyi ba he no but unim say oba ye na de no omna samuamu ka kire no de no masa me see ye PFP steps na so ho akwara ka kire me say masa mo de to na mo dem kan de yo mi die mu no eni baabi a me de mani asaike baabi a ga ni wo na o me kan me nsa na nya de mo kan me ti o basa na say awoni be ma bi kura ne nam ha o sanity o fa ha o dem so Oforisuo basa ena ma no so wo yefe mo nsam ye o hwa the moment oba be jawo no sa time no se de wono no hu ye na wo sene wo no wakofa no ti ne wajawo etinentale shem na different de wo de man no sika na de wo man 1 million a wakonya obi e wo man 3 million eti wo no sa time no wo hwehwe se sa time no wo hwe watale bi a na ne to wo hwe fata no ene sa time no awura do hwe start na wutwi so enso wo hwe na ko hu na sa time so ba so jawa na wo ko situation bi ma enye because hian
obeto nwa popo ushu to achia asai ubonja shirti watu so ama ye shirti ai kakaka te se de oti moto so u trouser yi hosu no wa bobet ye hosu ya abo afaso na face to kro no sa wa fonti wo the to last one na the bet in the atwa hu say no esa timi obi kwa so bet eno kroba no hu ano sa no pia se wo shunti wo kofi akopa cha wo pia ya boze ne maame mo ne ayi mu nyina ne wo ire ni nwan keto anom asuma si na eba ne shirt bi o de ba wo te pe no kwa no wati o na nso kwa mfa ho ono kwa na eba ono kwa na eba yo babo charge o na so ebi che ma ko da za fo je ho no say I do presume see na ngomre man sa munyi do pulo ba bia ga ne wo no ho na wo so na unim oboso se de omra sam wo ka no atade a wo beto ma ga ne sa be ni mu no be ya no wo she de e fata no de fata no wo she no ko de ono ne ma so akofo man bia man ni fi ti aba o eti unim ma ba odun be ye shopping de ma no shopping so no ma fa mpie do shopping na me man sa da no ne man no sa da na golf 2 ni golf ayi na aba no sa golf na aba no eni bi na man ni dem o no wo so ni na makoma na muti Easter say Samuel mis will be wu antale ya toma oba no oba dia kwedi be ma fufu achi hwe ufoso ade friend broken ata na oba ja wa na futuo bi ani ba bia o diamafo ka kire wu nyina de yo mate bubua wonti hui ukoya no afachi no afa telephone agozua mama na mfo nyina nyame me se ode mayo bia ono so na ye bone ba wo se twan wo pa chew ha wi ase ofoso me se sadi we hun me se wo ye be ma bia na osiso a me bi nto ni nya experience okay ene ne ye ka bi o na me dia me se me mitimi dase na sata lumba nyu me obi mfa nko e mabre menya wale bonye menya wale pa menina mo oba woni hwesufo oba be ni hwesufo se na asem ye na me ka sa ofoso me se metiwe me da me boja me so club no mamba ko me de dwe bo na machine cha se me bo se ye pre me se menya ne se no na ya pon hihye nkonya akogu dem apon ba na pon me hu mi konya me di ni so na eko na sa oba no kura de me amada fo aye boutique no ko e shop no ne guy no etu wa ni afra omno obaba na de o maba o nu nipa mo ja na gwa shopping bi abaya man pa mi mi se birim ofoso me se hwe at the moment oba abeja no sa tam na ne no man koyi o ene bi won so ekoyi but wa komu de chen sa enfuchine bi de bia ji eti ya na times se o ye be man na for oba na de wutie bia oba no maso o de da for ma mu mie mu sa man so me yagimi for what okay mu mie mu so me yagimi for okay but mema de kuta bia yempe ye pese ye tra be ma bia ko no friend oba no koto so oba ofia ye mu sa oba no ne mo de ye be ko ye hwe sister kuya okay ye sia be fa bozo na di mikadika na mi amini pa jata o yepa wato mo de ko ma oba friend so do ya se mo na wato bi su be fa na kotra restaurant ko didi odu ye sister kuya ka bia be fa ne ko e mo ni kuta ne sa ma ndi free santa se ba fi wan fa nche be bia di da no de na ye ko o se sa se mo he ye ka se ye ka ho ye fast story ne ama ye bie fun line so bon su mbesu na be bia no ma akam be bia te ya de papa amafo nyo aka amafo dem o ai ofoso amafo nyo ma ofoso ase mo de ka e pon e be ko fi enti sa me pon me kam de pe me ko me pon me ko fi amafo nyo ma amafo dem me si o me si be bia te ya de ya de a IGTV afi na ba so beijo na me tono se mo ye pon e be ko fi we pass na sata na me nwale me ko bo IG mun soko no ba na tukwan na me kin wo me ho me surprising say me bo IG TV no me bo wi na me de remote ne tompa se obi e pona na obo se amba oba tukwan oba ye me wa pe matse da ye fe ye na me da se de wa ye mini na wo twe kura amma IG na ka na se me ma juzen ka me kutu na emwa amanfo no ma akamu se ye ja wo sana se wo fa oba wo pese wo ye bibi ma ye den se bo nko ba bia enya no bi na ma ne pe o me se na auto proto bi be si dan wo si dan no ene mobile phone de ne kra de den ena de me se adum bi o nti wo fa oba
na de wutebi wo ye futu sem kese pa de ma enua mema ne mu bi wo fo ba na o ba no se mu ye mu kom onye basa basa ye mu ni se wagime na sa tam no sa mre na twam sa o ba no hwe ni ye na ni mmiri bibia o ba ho penamfo se wo de da fo ma mu mie mu ni se wagime wo be like kwa na seven prejudice ye ade buo kwaku ene mema be wo ma yesa aboa ponchi o ba bia kaakai wo onu se adidi o enu ti ya no mo pema no kaakai no okwa so na ekọ no wo di meka di akire ne wo de bia de obekọ oto ne de yesi wagimi yo da fom no mpe dabi na Burkina te papa enka ya eni ankwata bisa yeni ankwata bisa enko obekọ ko to bayire ama bayire a ono ne ba e de bayire ba no ti se wo so se we na mere de man ka ne ba yitiri mo ma chere so me noa enka Burkina te papa ka kwata bisa ko be no de na yaudie ya wo Burkina te ne wa yaudie onu de yaudie wonse obu ho a anti no se bayire ne so obu ho a obebo akra na akohoma ma oba na de binti wo se na menhwe nkura ne kura obu ho a sai na nya e na edu me bia nya mema no mema bi wo the friend because of the oba na ye ninti onim se obo nkura na komo obedi bi yaudie school ko be so be nkura nye Burkina dabi enu nye Burkina ti bayire no hyehyɛ ne ho no enu nye Burkina yaudie eno de go se no ba kum yaudie se na je ofri on sin dada mu bi nyese no ti o eme bi mo na me hu ne picture me wo so hwe oba bi betima ye wade wan we on si dada mu bi kwaku asa asebo ehu se wo se wo yire na wo ne nagia wo ne na wo no wa to ba yire aba ti nkola na sensen sa ba yire no na mpe so obedu yire na ba yire ni bi na wo ba yire ndi wo se ye hyehyɛ ne nso na nye nsuo se ba krom ne ye no na ehu che broken heart omo ne kum nipa no wo yo be kun sesi a ese wo ya ofiri mu yaudie na je se oba ba yire ndi onni dabi eno de wudi ho agro na o hye wo fom kwa so wo na obi ane ya obe denjiw yaudie eti bema bia yaudie woni mu bia no wan wi awudie awu udie awu Burkina te sa na times wo pa wo sa pa chew so ta Burkina te no ma me ko 5 minutes kobra Burkina yen ko homa so 5 Burkina te no na futu ketwa de tato se memma no so o makoma mu Sompa FM na happen so wakoma mu the one so wakoma mu a wan so be ye de enye empempi no Burkina te ne ma no de ne timi wo mu a bebiri dankafo na memma de ya na wan hweye na ekwa kodie wu enu ti memma bi so ya te cho na yaudie sha be kan de na omu de wu na je se wadwene ya ayira kra 0551 0548 hello yeah we Peter ni asa kumulai yentie we na de afutuo kakra taatu Burkina no ya mo na de o di asa mu bo na em ya se be ni tanya ni bitu afre na Burkina everybody obi ti ko chikosia no ba o ya ba beto no ni e fuka so chikosia o ada adiachi obi ti ko be di pa ko ju se e on ko ye hwe o o be so ko ni na die kan kwa no ma sa mo ade ye be ti ke se mu die o mo ye nya no su bi da me dala se pa ya die pa eno die o ya die papa hello o mo na mama o majo so eburu ba bia frefre udi ne pa so ya aboaso yentie we o mo no ye da mo se ne futu a mo de mai enyumre mo mai se pa eye we de abaso body na me bomo ya me wukira mo na wonye mo juma sa se mo ma ye na ho chede no no kra ye nyamoa efiri mo ho ya me nshira mo pa amen. Okay. Hello. 0554931931. Hello. Baby, I'm free with you. But charity, because that's what you mean. Yet you were mammy. Because a bit of a pana. Many. Then a chair war. You cannot say, oh, hey, and walk about you, not just walk off and yankopon.
Hi. Eti miennyai. Hey. Na se we de kama me we de ka wukunu ozo kokofa nyame a ena ka bedu be oba yo ho ade abaya asafo maame Ade kena ma sabe tra ena na ka ne ko bo asunu so anaka nye ana asida di boni on beto beti na boni me ya ngari akwem se no pesu yi ne nan the strategy you know pesu yi ne nan hello baby afrefre udin yo me dey the first because every beginning yetie we omo ayime ya da kwati na wase mu amokai abesi ma asem so pa ebesi ma asem so pepepe me do oba bi kuta nkwala me ensan nkwala me ensan oba ni ye ne na ade ntimi me ne ntimi bi ena me ankasa me kan kwala no kwala ni no professional school akwala bi amadam a o kire na the school la for mo bi number school fees makata so mo premier bebe me se dia mo ndi obi ade ko so yini no wo mu no wo je chefere a ko kire di ya pa yini no ko kire no school mo na me private school je so me de school mo na ye chere feeding feel bibi ama yini na man ko okay me wajuma mu Christia me bedu bibi ni e ko fa ni sen kwala ni mu aya lebu e wo bibi ni ga fa hospital na ba me bedu hospital wona me say we wa say ban me ko bank no mo say mai and me ka wo ba say me wo just one day pay so me say return to Christia akoye do ko mani work no and ti say me majuma enti me ko ne mo mi sika ne ba bank ni be lu me wallet na ma me ma send this scam mo wa se ma fa sika mo ba no enti that day na do ye no me a me ma ni sika the tradiane the plan hospital wo mani pi ko to ban ku ni therapy bia de man because me oba no me no na enti wa me ma de me no ni problem okay enti ko la no nya me sini bibia na free se me be do Christia me fly back I said ye me ba na no da ho no yi ba kuma me de ne ko ma me na na mo enti ba kuna waka ho na ko si sei so be nya mo bi kula na ne ma hu se bi eskase na wo se wunya na ko se bi kula ma pedi aba no oba no se de wo kai ono me ne ka se di team atempa sa o kwasi ya nyina ejejo o di team ate because of say o wo be ma fu fronten o te se de wo si kata ma me de yaw me de yaw kura bu bia se se de wo si di kura ma nkwala ni bi mu a because mo se nkwala ni ya me ba se de me si preze wo mo na ono ntia se me easy eti mama dem bi ono afa se ne ma me no ma me frame ama me mabucha fokra frame e fi do de nam ko kubo mabucha fo ama ne eze me mabucha eze me we me ma and you want some more kedi am shiramu but mani binum e na man kwala bi bia e stop because someone say mo be ka ti o mu kunu no emwa eti o da ni dua no o di an madani that day na am say na Sudan dia because kwala no do e wo mi mu no me who be say ya ho e wo bi ni be mo ti a o mo ti mota you hear me be on voice there because of the radio demand na me okay the radio demand it's me be on ni be an first meeting there okay o mo ti mota o mo di o mi ni me matie okay wada ni dua na de na chese no ano no hello Seba juo baby afrefre wudin o Seba juo o mo den mi kwajo su bezi o ma mi ti am te ya o de mo koko ti me go abaso sai we mambo tem su pa ni o papa kwajo o le mo se o ne se e re me ti wo kwajo me kam na me kam de me ka wi na bu de kwase o le mo se ti wo ne se ti wa mo no si bia chuda me ba e se me ti na o ro ja no ya se na no che de na o bu ne de mane mada mambo kwa mate kwa ni example umiji free kedu ana diko joso obi tin to konda ye woni ndo woda ye broken heart papa muka metro mada ja yango amo e pa kanje kwajo space
na person wo no na busa na kwadwo die me hwi ya we dey say kokura make me busa no kwadwo space ya me true challenge man say mo kan ya wonu a wonu a kwadwo space ya wonu a ne te yensa wa na wo kan kokon say ye me mate sa Asem Mpe kwadwo wonu a oponto me true challenge man no so ko memra yenhia oso obi so timi nanti free hin ko ekwa ayo ni nyina wonu a ni nyina wonu a kwadwo space ya wo ga say enkola hello hello good evening. Baby, I'm afraid udi kwadwo space obetimi asaba Good evening. ma jo so eburu katachi baby afraid udi Me fefi in town. ye tie we Looking at Asem de boss. And Asem ketwa. Asema mo kan de e ne bete. Now ba na fem no ka se mi se odin e jaima ma ko ti na meta. Mo fem be 10:30. Na ye fi ni tension. If na ona bo 1:30. Atade sem fisro e bi fo. Na ni na fo. So di che no se na ni se tan na mi jaon pede. Man ka na mi tu tenai. Ko fada no. About 11. Afina. So me pasan badigi. E gana na nede. Tugalia ni ana ko ma tiga kana na ni tuntu mo me. Looking at Asem de boss. Okay, kwadwo space asaba hello kwadwo space ya kwadwo Bada, ne ko me ho. Uni nge dia ka me je mo ngwo. Opo na nyina o te menji mana eji niema. Mo mati. Kako one box. Asichire box. No, o be je mo na abobo ya ba ko. Ko je na mani be good dem wa dem ya se pe. Anda Asem we ba wo de ni nyina ko. kwadwo space ya manka wonu a me se wonu a kwadwo Asem wa wonu na Asem enkola wonu a ye kwadwo space hello hello ma jo so eburu ma me baby afraid udi I'm afraid for some bibi to me the university. and baby the common na ba no for this year You're very Zena. Yes, it was say mama no adokon de kwati cherry. I will market. o nu adokono De kwati cherry. and then o ye dokono adwuma dada na La no kumase. It be at exam no adokon na me de kwati cherry. Say we be phantom ma ko tena baby so. And then wo broken heart no ekwa me na fa so ba ya ekwo wi odokono no yin Kwa ba so be nze be ma me no ono ko pam no ko bo ba. And also one while me be ni ase shower be. That's the mother and no part of the car don't tell the brother no man no one dog. Na me call market kwati chair. Then me saraka so na me boa. na jaka wo dokono ka wo ya be macron no na me na wari ya. Ono ano asane ne ware. Ai. Na ya na wo ka kire se o ma broken heart che wo no ya na odi ho nkomo. Oh, what story na no we just go so. Oh, there mani tia dokono ka. Mani tia dokono ka. Sani bia ya bazai to on the se o ne na nte. Mani tia dokono ka. Na ma me ekwa be na be ma ne fa so sa baaye. Ega wa so baaye de. De no bo so kana wo fe ne baaye. It's one of them making any so. Oh, come on, black na ni so. E ma wo fa ko. Obaja atwa. Ai. So no no fa che no. Na ka. Kwaku ma wo fidie. Ela wa ya meti ase. Ma wo fidie. Hello. Baby, I'm afraid udin. Okay, but some is first nani.
Yenti o mame. Dindi rajo. Yo. Asem Mpe Nipa me to wani na. Mo charge mame. Ye throw number no gina so. Ye throw number no ne broken heart no. Ni efu say yebetimi apel anu aduro. Aso broken heart ni aduro bia. Broken heart ni aduro. Oboso, we say broken heart ni aduro. Se broken heart ti wa oboso ni say. Ebetimi afamogu, ebetimi huma abodam. Na de ba kokora ewe mu ni say. Se nyame wadom no nya obi a etimi tututu so mu aso na oba no ho adwere firi mu a oboso. Oba kro no wan ha wuntimi no opa ba ni ko de bi a wan ha wuntimi no bi. Ana je sa ateko. Ateko. Hello. Eno che. Baby I'm afraid din. Me ka sa free of ya frame na na yaw. Yaw yenti o. Fu brokia te tie. Ta mo se bebre. Bu ga ta kure ogurumpa. O ya den. Ya semu. Hello. Hello. Baby afraid din. Atlantia. Oto kolesia. Ojesta. Odi for Isaiah. Brokia te asam mo kana na. Ai. Afu zo mama me ura fu. Ne bia chopen. Sata ni mu ko. Ekoko. Me de menna enante se ba bia menna ti fi ekoko so mu koko se chom sa pa. Eba na janche ma. Na ase kujidi. Ase di o hono mare. Ufu akwa ndo huna. Udi ti ma se di ma udi ti. Na kwa chire chese. Kwa go chese edaman bitima ka se edaman. Dam. Chese go chese chiwa. Deme de original party bi na chimio. Anya ni bari bi na chimio. Original pa bitima. Chese empapra ma fompa ba ko. Se ba ko plan san cheme. Akutan ni babiti. Me de se won. Me fosse ma minha boa por ma me pinna ma me ni kwa ma me kwa mo ni posa me sama. O de ti ma se bi ma mi o. O de se bi difa. Me de sa ma police so mo. Ka ze be de ka. E dan bo se tienyo. Brokia te de enya sempa. No okay, brokia te de be se be hwe kwa be fa so be nya no aduro because am say ya hadwe pa. Hello. Baby afraid din. But you be free ajeso. Ma me yenti o do di de. Ya no de be kai na brokia te de am say e di ewu. Se be ma na menene te da ba kama ma yen sai bai. E wunya 2 weeks anu akwa ye we ne da no. Ada ma se di kuna pi ko e ba wo ba. Obi na frɛ me ka tere. This ada ka mi. Akwa no kwa ma wo no kwa se bi fi kura sa akwa no kura da ho. Oh. Brokia te ne de me ni me ya. E di to pa no an kan tere ma no kura ba so ho akofo. Bro. My Joshua eburu ma me baby afraid odi. We dey show me face quarter so. You show me Aduma. Yenti e Aduma ya kwai. We dey show me boy he has me ko ina be man no ba na ida na me ko pie so. Yeah, the spot that I was here me say wukọ na omo wo dem om tia konwam ana so omo dan paso je omo ni omo antupru nim omo se me was expecting etu uko pio so uhu bibia no di boom no sorry any TV na say okoye TV ni to ni fie oh ni so me koma friend is me be fie na me phone ni mo yari me because down hospital doctor say malaria check because doctor name sense doctor die they broke his heart and malaria he broke his heart is serious but as a broken heart na kasa kura am say ni aduro okay yemfa wanko na msha omna sabo benya broken heart no adura me yimire hello
Hello. Oh. Kwaku broken heart na no dro. Oh, na no dro ye ba ko pe. Minim so last one bi abaso. No bi abalan so. Hello. Good evening. Manjo so ma me baby afrefre udin. I'm Dr. Kwakra. Hello. Ye tie opa. We are so good. Mame, ye tie komo no. Debi ye nyini frim. Hello. Hey, broken heart. Not just hospital, no drone ni ho. David. Kwaku broken heart no drone. Oh, that I'm not drone on say. The entire e kasa no drone one. Once your mom frɛ so obi a ne de che na wo ye. Obi de o so okoto say ni kunu no na obi da no. Your sex bu emergency sex. Yantopum. Ano no oba no won paso so nim. Na oba bi kura na petre. So te wo pese ade no wo ye nti wo twe ho kakra bi obeba no ahye na yi no. Ano ne emergency no. It is happen yantum. Untiri kura so re no obetu. Ha. Ena sex bi won so oba no mini na chenti na wa de ne kwa wura mu a wa mama ni kura madi ma wudi awura mu. Onye so abati bi. Ha. Batu anwa. Eti anu emergency. Eti se no no bi a mo dampa so. Omna sama nyoma bi wo. Ye nyina na enim. Wudi ye nyina na enim. Ye ne ode ma so bi anya kola. So eti ebu ho no ne dampa so a. Ebi a oba emergency de kiki me de mempre na de mempre. O edan bi a wo di ko oba bu a di ni ko wa de ma wo tum no. Wo hu de o pese wo chente o ma wo tum no. Na wo so wa anyu se. Na so wa je se wo ye bibia. Eti bi a konwa ni mu nkomodie na bi a kaka na bi a adumpa no so. So the name catch them ma say empaso kwa na sex wo. Ti mu hwe ni empaso ne akonwa no ne empaso no. Ye nye visa. Ti mu hwe ni. Eti bi kwa na bi a ampa watima ya de na kwatra ampa so. Ebi a kikiri. Sa time no epo na want to wodwe kwa ni so. We ni ngwa na wodwe yo so se wo pese. Ubewi ni. Eti anu sa no wodwe fish we ade we hu ade anyankopon na ajako ya wa lere. So nyankopon na wodwe bubi ade onu na ye nso kwa wani bi o. Ade wo hwe de be yo na de wo ka no. Se breaking heart na dro ho no. Me de me experience na making. Me a che me no ade eti me bua me empaibo. Empaibo ni tibi. Empaibo na bia me tibi kwa empaibo kwa 4 times a day. Me pon ha na me kwa ha. Na ma pon na me kwa ha. So ti ase enti wo kwa do be bia empaibo no mu no any the way and osofo no preach no. Ebi kwa na kofa ho na ne wa bra bobi sa na me kwa na me ko no me ho adura na me kokum kwa ye den. Anu na timi ya because ade wiase ade nyina ye nyame. Okay. Nti na say yom de ye futu se mama se. So obaja na ba ma jawa na no adru pa ye se. Obeba owura de abempa ya ben ho. O kompa bo house to house. Ayasa kwa ku body out. Anu kwa so anu kwa ya pon no bi kwa na dwo no. Na mpa bo ho na dwo. Enu za ho ntan kofie. Etu tete hwa na dwo de was na dem. Eti didimu sa bo se free mu. Bo ga te free nipa mu. Okay. Na to ga se be free mu no. Enye etuko. Ebi on na mu sa bo se no akohia odofo bi a. Se be open na fe no. E free mu na de kan. Ene bi na ne ye kan yesri. Okay. Sa na te. Kwakos kwa broken heart se ni edru. Broken heart ni omono de Osei empaibo. Je o kan no me de bi fo de so empaibo because say broken heart che na ye be me bia. Se o ta pe ma na o pe sex kura no a. Se oba na ono no also mo asa mo yusu we bi say broken heart ye ka ho ase ni na no ejina sex o because of also obedu ha on netia said in sex ye mu no e ma wo mini say me sex e ya de a mani je ho o ti ase sex ya de a me mani je ho me fancy o bo ye nya nkula wa ha o ti ase me e ya de a e ye game mani je ho eti se me fo ba na se oba no ade a mani je ho no o timi ye mamia obozo no what o ti real mu omono se no ne yetio obozo etidari o ya se
Say enya ba saa no ahu. Na say oba akoro kese de ebi kwa ne kompa so. Osei Yaw so ho. Me say on say me po ba o fom pa. Wo to wo nufu a obozu oboa. Me pe na be ma wo. Ah say wo say wo tie. Me metie anti me po ba o hip se bia wo te say wo fom. O ti ase on say me oba bia me pere bia no onye oba ketoa. Na say saa ba no gya wo a. Na je say wani krankran say yi ade we kamena me yusu. Kamena sanete. So ti ase enti eno no sa no ko fo ba bia a ne ho fe class sa oba no na oba wa kwam no ntimi nye sex na oba no yiri bia ofozo enu ni block at na be chew na se la ba ni be sa kwa echi mi ne ka tro na de hwe asa ya mpa ni sa o ofozo ni pa mpa chew kwa hwe hwe ni pa mpa chew kwa ni pa na ma mpa chew kwa anokwasem oba hwe koto so obi nsa daneyam pani kwa chew a wa wo gyan nchen no enka nchen ni pa ko se wonya de woni wagimi dabi Sompa ke bo sexia wada wo de wo yire ehyew yam onu nenim de nde wo pa chew oba bi ni makrokro but wo ye obeja wo a man bebre ni makrokro wonim de yesi ye obema but wo ye obeja wo pensamfo asem ketua bi me ka cho oba bi se ne ho aniwu wo gina so jaame me ko dwatoa na minim se just common kasa na ye kommo hwe se wo ho aniwu but ene obema bi timi gina wo hwe oba no nenso oba no da eda so di nachi sanity o enti wiase no sa no ma we na ye keka eso obia ne gina bre oba bi ho no fosuo hwe bebre no omoyire no mutia amane omo famu no wo na mabonte utimi kasa na brei pa no fefe no ma ne bonsu de hey wo fosuo se woni makobu se ceiling fan na kobu se wardrobe bia na engine wi kwa no ya kokobu se wardrobe so mutimi kasa taf engine ekwanya wode anampa na sumie mo wode woni mo kwanta bisa so omu wanu na nka kobu sa ana oba ne buafo be ma no so sa anka unka bida anokwasem ye oba bi ho ye play ampa kasa na sa bo kokko so mfa mu play no kokko na nim tantantan so no kwan de eti wo ba bi hon ma ge ne wa bonti yensusu nkasa obi ne yera asem na brai pa de wo siti ne nyam ene wakofo oba ya 7 preduasa engine no hie ofosuo oba bi ho fefefefe so ni kun nkasa na nim enso wo mu oba nto utinchen a sister fefefe se no wakofa ba ma se ha jaka ene o kan bia oba bi ho fefefe no man koye okay omna samwa se broken heart aduru ho empaibo timi wie bibie okwa ha no akwa ha bon se firu mu ebe firu mu kama ti broken heart no pentem ko panya me akina kwan na ontu emfam firu mu we ya Sompa Asem Mpe Nipa broken heart edition no broken heart no ehon nkomo no ontimi wie o ye ko computer so dwedie emrazizia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me sese me fienti se metals me wc na me shower set no me pere ni popom ene de be chede ama me enunti ena metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obanyo ni de frank enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be away pre no obenya bi e ho na ba w season na ho do so dey the water closet who do be obenya bi ho kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orukoto ofie na no a comfortable mu ko wian so no frank enterprise na obenya bi send so be frank enterprise our techno market magazine room and celebrate Bernard station no abrosan yellow mu a ho and frank enterprise ho na dey asem da kura ne say so our guru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a se o pe task papa ne ma ma obosu bi etu akoton a ento wani nko baby a so do we make frank enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom for number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can frank enterprise task papa dos papa
any WC's papa headquarters number 1. Oh, David, my bantem do. Obi a yes mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantu yo no. Bye. Losing the rabbit to the bloody. Losing the Victors and Bemasa. Losing the Sompa FM. Memansa. Bama. Brayansu Memansa nibi. Numnyansem, one time many power when you feeling watching, and says up in front of FDA, Aji, Judy Crafiatum. And say Osei Yaw. Okay, ya Sompa Asem Mpe Nipa medical catch was a dwumadie we sisi sebe po mentem wasn't na dwumadie we de bai obi ante ne ho ase okọ jamfi ono omonto omo ase won sa asesemo oba sakra ono omonto omo ase won sa asesemo adenti efrise obi bemma katachie a won firi kromo enye de hye kromo egu sa aseso ton ewo jamfi ono sakra ono ho nsem da ho nene kyerɛ ya di ko ye wura ho efirisi asante wo wura na me fanti akase emfa nkoma to ba bi dikuru ene nana tutu ne nan de ba fie ha ba kyerɛ ne nsemu ma hye ne bo se meba ho wa ya de papa jamfi ono sakra ono omo asem ne be koma nhia fie eni na yen sa asikro ya o eya asem o santima ewo bi na wie bi na de ewu firi wo so beton mo sa ase adi kana nanom sa ase wo moton a suku da na wo de sisie na nanom ton sa ase ya ye hwe developmental project bi a ekoso ho na nanom de sika ni bia taato aboa bai ye musa sa wo de okoton wo mo sa ase no de na de sika ne ye ahwehwemu so adadi o se nananom bi wo manhia tu paso de asam ne kone ewura sei Vasco Popra Vasco firi ne baye Manso abore ba bia ganam se wo bebire no ba chan papa wakosam ne sen ya wo de abeda ye se de betumi akon ade age wo that's bre me chewa buru ene tiefo mo tie mi nyina say me asase sem a wo kan ya ba bia e ma me mo anamo so ya madwa meti hwa ba bia wo nananom se kai kokan okay ma ya so adwuma afi era no fiede ya me ko hwa obi di machine adwiri me board e wo so ne me koko wo so nyina afira asase so galamsefo no o pese waton a pese obi si dan e wo asase so wo wasase ye wo nananom dia no na wono abakosam ne se ye wono atumi ababedwu no ba ye dia Oforisuo se enuafo ono no wofa mesim wofa kan nyina bom se be dia kitwa bi na fansia wa bre wa mama ne so kra o dia na wa asase ne so bo dia na koko bo dia ni koko na de pakro bedwu ye ne frɛ ne sei James Owusu o ye dia ya o dia no Wabusu ani no me ma me nua na je se wo wofa me nua me ma me a owo me no ni nua ba na je se wo nua ba twa one na ho ana anyini o chere me kakra bi wo se ni ha no sei a wo so ka wo pe ba bi adie ada asase oni ba bi do ana ton wo ton skado kran so kran na wa mame ana me no ba wo so kran so o mame hunu do ton ma no na on compensate me ne me wo so no eno so o se asase no akasa o mame hu ska bi ne me wo so kran so no on sa mame asa ko se bu siri pa na anokwasam se sa kuro we no se da sore ne antia sam fofram se ya ne echi
na jese ya mumu nyina mu na nasa ase ana ai na fa ko a wo doho no hwana na doho a wo benya hodo ye me maame wo maame no so maame so esu difa ana wa kan nyina bom waton ai se wo na e paninti oh ya asem o ya asem okuro we mu wa kan kire me no oton ma wan minim de oton ma no on betu galamze ho on besi dan na ekoba sa no busa no de asem no ka kire wo bisa no eno kra ni bisa me ma praise ni bi invite no si James Owusu o si kro ni manso hefa abore manso abore yeah manso abore madam fu bi ho sikani ntomra branti be fe sikani ntomra wo ye weda na wa sikani ntomra wo Ghana ha o Sompa FM kona intenta cheche Manchester adaka ne Manchester aba no a o de yemfa bo nto so se intenta betimi ache a sana Ghana tie na ko ba sa no ono o ma meti ase dabi na ono so ma meti ase dabi na che se munyina che se wo de ani ede na afa asase no sa no peso ye o peso o chimi sa famatiko oh na so no mi se e ba ntokwa de a kame nsuro no na so no asase sem no pese wo de mra sa tete wa ya de wo sa akwa ne so sanse beduru baabi no wan hwe ya one ne be kwa akoko no o tonsa na nipo be kwa akoda fiase emfa ho ne de waye na ma wa kwa akodifo ti wadua ton ama obi foforo de o ton ma no hu no minim no on kire me kura na me hu no me ne me wo so no mo ye no wo so eda ho ena no Friday ya na no mo de machine be badwi so e Friday twa mu ya no mo de machine badwi so mo busu ya pani we o wa bore wa bona mane na bona mane de no waka ya penni ba ko efre no wa asem we ho wa anko nti bu penni se o penni na bo ane ko ya penni mu kura wa frɛ no wa anko a me na me frɛ no beba tro ono so yo kase na abore wo hene wo ho fatu wo hene wo ho ani na mo nto mo sanfan frɛ no ti na me kire de ko to ya penni ba ko anim o frɛ no wa anko ye vita duku no abo wa anko nti abusa penni no so am bisu cho no se ya penni we kura mpo na frɛ no oni ma o frɛ no wa anko na me frɛ no beba nti no akra so ma me se o ma me bibia wasase so ni oni bibia de ma me de me pe bia me fa nko James Owusu no o se bia pe bia na ade ba Asem Mpe Nipa e be ya asema da no so ko akoma to yem me sa challenge ni me na ya na me pe o se bia pe bia obi antimi nya ne hwe ni mo antimi no betere ntoma na me ka kire ohini bi wo ntonso ano ha no ni mo antimi wo ntoma na no obo adipa kora wo koe na no obo adipa mbere so se 6 feet to ba ko hwe orofo yenko 21st kin the sciatica expert na yenko padro bi no moate sansa ma me ne wan say ade dipa benya na yade kuru ya sa sciatica na no kwasem se ya pa se de ebeso osisi na afa to ase na osre no na akokomo no betwe wimwim ya papa orofo bibiduro ebetumi atu ase ama ho na sa ebetumi de atu ase de ama ho no 21st kin kutu na wo se adro ni bi sanse se wa amwani anko sciatica no ho a wan hweye beduru bebe na beda na so asem na stroke de ne ho baba bagim na abrabo no ye basa orofo se ye pese ye tumi tu sciatica yade no ase a na make a kiro no the whole Ghana 21st ken kutu na wo se aduru bi orofo yade bibire bia da ye ko 21st ken ken kutu ase wate ebebo e papa o mfidie a enya asam keto akora wo di ni dwuma e wo na ya so ye bia 50 branches en wo e wo Ghana mem ha wo di etu yade no ase kuma se hwa overseas adabraka one Sompa TV Sompa FM na wabrosa akrom ho obo ase cancer quarters ko junction yen konkran yen ye be 21st ken ke wo ho so nwane kwanza tachiman 21st ken ko se nyemini
0540311311 0540311311 Orofo ye konya kope fada mate seba Mr. ni bianom ye bubobi ye twitwa bi orofo ebeye ye ntirim ene ye mogemu adwuma pa orofo duru ba bia kidney no eye mra na wona ase no epagya odo na osusamia na atom asem ya ba no orofo se hu saade a fada mate seba Mr. Roma fada do na mekan fonam dia ma wo enwodwo ya de stroke no sa du ba bia tum so honam yo mre honam yo ya fada mate seba Mr. Yenko nunum bi ebebo e pa pressure no high diabetes na ya de krankro biada fada mate seba Mr. na ye kanfo na de ama ye mhwe na Nyankopon ye na dwuma wate se ye di haban no ye di aduaba no na de haban no asa ya de dia orofo bibiduru a ano odere na ano nam na etu yade ase adweye birimpa eye wuruma fada duru Sompa FM agusu orofo baby etondro tunuro e wo mankan na biada yenkoi fada mate seba Mr. benya bia to ne de tu ya de ase 0247919122 0247919122 eye wuruma fada duru na mekanfo na mede ama kama pa no no vigi studio se menkan kire wo se hwe se aponto nya badi to ne yiyore na wo twede die no nyina da orofo se wo pade bi enkai dum na de ato na dachi bi maso a otumi de akai ha vigi studio so ne betumi akọ amwa no wo twamfo nyini ene video gane afum nyina da se de obesi atwa no fe pa no vigi studio se menkan kire wo se se wo be pade bi enkai dum na beda ho ache na ensai da no no na behwe o machira kwa no ahwe yie ubetumi akofo obi no wabese dwumadi no eno so wa ya wie o hefa ne yekofa no orofo no vigi studio so won kran malama base kokuruko street ne so pe eho eno wo no vigi studio so mekan cho se brei abo mirim obetumi ato so no be yodi dwuma no de ama 0574715778 0574715778 no vigi studio so na mekanfo na mede ama kama pa orofo kopa dwuma bi yo wate adwuma ho hia pa ye po bi a frontal wigi wotimi ta ne kama si ye butre no onimbo papa adwuma no wo breman akatua ne kama rofo salu ho fe pa enya asem keto akora frɛ wo mo ahoma we so ene omo eni nkomo na so kopa adwuma ye bosumia adwuma yo ubo ni na eba na yetua ka de se 0536070557 0536070557 yekɔ breman ho na salon wo kone kopa adwuma ye ebetumi aboa pa kada chienti se si ame na okasa die o se ba bia pe bia fakɔ wa tomo jiska na wa maun dozen kra na obedwi ni foforo so wa nyi wa so tere se bi kura ka be yi nyoma firi so sare pepe de se no pese o claim sa asase na ye ne dia anase ye mu nyina mo dia na patapa no pese o de fa patapa no pese obum kwase no okay papa e ba ye producers emom ye hwe modern ba mo ba fa ho sanse wo se me frɛ papa no na ono so nchire modern ma me kan wakoma to ye mo ate me na ye frɛ mo tententu no me ye baafo me nam soro me san nam from Sompa FM mema na ba ho ne abaye investigation ye wate kan wakoma to ye kokosachi papa ya semi ye hu kwan modern bo na abafa so frɛ no papa na wo sei ye oboso mami pancha sunko enfama majwa o eye menhia buakwa kofodia menhia majwa se wonfa edwumadie eni agrokra oboso ye ba pay dia semi ba ye yantran na so sanse ye ha yanchia so ntie ba akofo ti yanchia so ntie ba akofo asem nti asem ne basa no a na ye de awura ha ne ye de abo ha na ja bibia na timi kama na ye fra brantie no me frɛ na wamfa nti atire na me frɛ yinu aba ko ono me frɛ na wamfa atire na me fa me frɛ no opeke na me de tire ni sɛ opanyini bi aba ha atire ni sɛ na saase a wadua su koko bɔɔde ne banche ne ade ɛwɔ so no abrantie obi a wɔde grade akwa kosi so adwi koko ne yi na agu na ni ko bi sa no a asema abrantie no bi na no wokan na say masa papa yi opanyini a wote hei e di asem na ko police station na ade we ba no wa bodam yehu ya na o so ya bodam tie nko hwe na adwenum na o ba ye o ya bodam se ma wo se ade na sompa ye ya abrantie ba ye so no so no wa bodam nti obi wa bodam de o ntimi ne nkasa wo nti wa bodam wo nko hwe na adwenum nam se
San okay. Ai no sa na obi ya fa wa yeti wo se o aboda hwana o ka telephone dwe. Ojo so me friend na. Ya ja wusu no. Aja wusu no. Me so wusu no. Me na me ka kiro. So na o to na me ye ko. Wasi ni nua na boda. Wasi ni nua na boda me go he na adwene. Na papa oba aboda se be no ye. Eno na me dwene ho a me ntia se papa iba ye no. Ne na ma ne boni ne kwa bi obebo yi na na nkyire obi a wabodam. Ensa asesam wo ha adwene wo Ghana ha. Oboso na ensa asesam ne de ha adwene ne bedu. Apesu na eba bedu time a manfo so be wusa ase ho. Enye sika ne etu no bi betwe ho. Sika ne betwe a ene bi a wo be ka se bi a ne aban mra beche no. Na se obi bold a eno so aban beche na. Eti sase ho asem ne oboso ade a anu odinti. Se de papa we sika ne de ene eja wusu no nsem o ka ne de. Menyini se asase bi a wadwino se bia ye opeso onye sika bi free owusu wo no enko ne enko kina won nti se ye be kokoro mo hono na ya kokko hwe se de enioma city nti owo do bi zami na sana de okay ye be dase kada chi ka wakoma to ye mu ate Vasco wo ho ka wakoma to ye asem no ye be di akiri na ye be bakuru ma baba behwe se de wo kan yampa na ye do ho kakra ama James Owusu na hunu se wabeduru kuma se wa asem no so ba empanifo asom aye bedi akira ma wate kama koma to ye why wonderful eduru ba bia ade bia fa na posen enkane no na ye buru body tri na ye nanano mache na se de wiase ba ye no ntino unya brush ya no ayate eduru atro so na ene udi twitwi usen a de wurawura dodom ho na watwitwi katrama so se de be ya wanum enyinka enkonko fi oba bia no na wanum etu kankanye twutwusen na aposen no eno ye de ya eno ye duru no a ye di twitwi yese no or for free screen be koso a pep student ene Sompa TV Sompa FM Sompa 93.1 ya se ya free screening ene ye oda hwa ne ahwehwe wo sen kaka wo hokora no mbetumi atu no de ama kama wo mane pep student na aka manchiri mu a obeye dwumadie we 16th April ya eno odofo dwumadie no koso ifira no pakosi na nwumre no ye ba behwesen brane ehwe sen wate num kan nyina mbehwe ni nyina na ni nyina atumi atu de afiri so dibra ma yen cheke emfama na watumi hu se wo sen fa eno ko ni sire osisire wu eno ko ani sire osisire ne ma na aba na obi kura wo pewa wo kasa nyina no ohwe osen ohwe na osen no nya odi feliwu ada na me ne ma bi edi agoro edi nkomo easy ho ahom se e ma bi ho am no di ko no mo hwe osen se de osen kala ne sitie no etimi feli wo mapem brana pep student fo ntwitwu cinema 16th April 2026 ya e was Sompa premises wo ya se ya bramien paul cinema kama pa tago heba mission capsules edi djuma na tago heba mission capsules no do for be ma kwete no ntimi mmirim yie no eyentini eno ntimi ammirim yie na kyese ebumogya no ntimi emfantin ntino esisi emani sisi wate ade emani gye ho pa se be ma kasa no utimi ebodwuma wo mpa so eno de eyo manage se du ba bia wo boni pi kura no mutimi enka fi so mo no manage pa awade endpoint ene sahade no be ma yiri utedwuem kama pa watenka no ewo fom oba wo ye be ma watenka no fom a tago heba mission capsules bobo bitwitwa bi na nyoma nkonkan infections ahodo bia yenom tago heba mission capsules ba bia tunduru o manka na biada tago heba mission capsules ibenya bia tonye de adwuma 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules inkope binto na nyoma enkonkan pa anoti opani vasco opon producers no bedin komowate na yemma manso abore meye adwuma ni nyina ba bia de bekọ asundue beba bia no ye de bekọ tu de kwa koma to ye de wa rekọtọ pe no okaso obewe kora Sompa FM Mpe Nipa ya sensa asem ya anti kwa koma to ye wate bibia be kama na okay yekọ wasa na so yensa asem sa no so yensa asem sa ya asem wo ya asem kese pa o adenensa asem ya wo ya asase story kese ba ko a
efiri okonu bia de ne sa asesem ba ba bia ye di asase asisi Uganda ha bia ye ko anano ya anye tema insa ne kwaji obi fie ma no na omo ye me mobo pa isakra ono ni jamfi ono ofo no kurumu aminu nipa ba ko pe pomo abramuso panipa me mo akwaba bibia boko nyame na do ye frɛ wo sei ye frɛ me kwasi wasa kwasi wasa ufiri wasa kurupon ana mi firi wasa asenke gwa odumase na wasa no papa na de to ana wa na de to wasa ne de me ba ha no na ukurom no de ato omode so bi ye daga ba mi anka se ye frem kwasi doman ukurom wasa ne ntia na me ba ha omode esoso etasi ye fro bi kwasi frafra kwasi dagomba metodi na si kwa me dagat na bi wa ha santi mane nyon wa wate okay wa yonko fo de wasa no kan odin ne ho omo na bitumi ato Sompa FM papa wakosem ne sen a wo se Sompa Asem Mpe Nipa ne bitumi aboa wo akosem nyina ne se na me wo fatiasi na omo ka mema no na omo ya miensa ena ba kokko ye na ka mienu ti akire ba kokko ye no me nam kodi ade ti ye ho na papa na ka kire me se onne ho a ni bibia ye ne dia eye wo fa no ka ye no o ka ye no na je si ame no ka se dia wo fa fo nyina o ma to na nanom o mu nyina ma mi o wo fo obi ne ho ti se aka wonko nti aka me nko na se no nche mu nyina ne se meme nana no odika ware nipa baako omo wo nkwala anum me maame na ye panyini ansa na me wo fa no aba na oba baako abeto na mema no so ato aso papa ne wu ye no na omo fro be se papa ne wu na me koy ti me koy na ye bia omo ye no be de me mania me wiase wo kan no kra se kan no kra man kra na adi obi wu a ye mfa ye kan se ye nchenchi na nyi ma mfiri adaka ma na se bag man sana ye yi a wa betu din enti papa ni wu ye no na omo ye omo adwen se nipa me de na aba ha ye frɛ na ata no ye omo adwen se omo be change papa no adaka em ye manam se mempene omo change no de ye agum tom koto bag na se omo de nam sam de mempene na misuro ti ma me se o na emom obi anwe se onfa ne sanye de enka sa se bi si wasa esi wasa sanse ni kwa se yesesa panimu enyo bag mu nyoma empokura Sompa FM ye musa se se panimu efirim ebrebe na etimi kura akọ bie ne nyoma so eno so ya asem foforo ya asem okuroma o ya asem kese pa ya fanchi akese mfa nkoma nana asubonten Sofia Sidikuru wo mo yentafo o mo fa dwumadi wi eni agro kwakwa na sa Sofia se na meka no ebe twene ase sa Sofia se na be twene ase na adwaben hene na sa ase no no tete no no abakosam nyina ewo ho na adwaben hene asa ase so no ayokofo ne di ade wo Sofia se sa ntafo no mo ani ka se ohwe se obu frantuma no mo ba akono pani ne di akonwa no na ne nwa no bo ne nwa no chidom no ntino na na asubonten wona ye Sofia se dikuru ye fanchia kese pa enfa enkoma no omna samwa ya men fanchia kese enkoma vera shwe vera shito nwa ba me yare me se wante me se watu kwan but ukona shwe ya dwumadi ekoso okay shito no kwa na ekoso nkola ya omotive ya omobekoyi no mo koye obia ko bi ni chobos ma vera shito to bi ankonko to bi o ma me so koto shito ama no ye class ma jai bepe vera shito vera baby a obi a ye chiao na ye nchia the shishe mine
Kia do gas oven chano pa Mr. Moon na yere o makwa kudu UK man okay enti ya mo so se Nyankopɔn awo mo de o makodu ya pray tramanye easy o o tra pray mu na kwa komo o matremu no esu obi atimi edin sa akopem tema ba kodu amusia no mo bo mo nsem nti Nyankopɔn de onwua bi ba sa na o de ne kwa na wada nyame ase ya won se so we no ma ye kan asanteman mu ha unkokro bia nkoto nsasesem se de ye kan he yo ye wa country bi won mo a obi te se Libya president na wote so no ono anka se sisi adan e de makroma no ne nyina kra Muhammad Gaddafi ne no mo ye no eno ana megidi ye se ebigu a ye to aso ti se nsasesem minu mienu a ye tia ene de wo tie ne busa se ye musa ye ho se enti wo ko sa Arab country na se nkura atwa ye ho hia de ye hu ne ya won nsasesem sa na tia na ese ye ne ha no ese ye fum nsase dodo ese obi timi wa na wasase da yi a na oje wo he friend wo se memba minimo obi kura na police man ya friend wo se memba e wo Ghana ha e bedroom bi ya hwe yi a na mpanifo anfo mo na nsi fo man hye mera bi a man timamfo na ye wo mu na ahwe e bedroom bi court system kura no court be furu be kasa me nko ba kuro bi anso amena nya adwuma no kuro ni sai e de ne ye hu sese wo si wo nua wa bodam nti wo wakan a recording eti sese ase wo nua senye ye ne be so no mu akanya sasem te se de ye ka tre wo nua no se friend say kojo usu e de ekuta o ne de ane ye kanya sasem kire na so so wa bodam nti ko wo koshi obi a obaye na bodam sama edai e de a kire wo so obi wa bodam de ye be kan se so prawa na so ye obi bia ye mfa ne nkonko hwe na dwim wo prawo ye kwa no abodam a ye jani free na woni na office wa abodam de fa ne kwa ya sabi ai wo boa ade na wa ye no ene wo fa ho ai so oba se wo mpew oba se wo mpe be ma eno ma mienu onhwe mi yie ontime ne menda wa kanisa o mako homa ti sa de we se wo no oba bi ahia na company fo no ka seven producer one ente de wo abusu apani na wotim kura wo be ka se wo te de ana wo de hia se ontime ne menda wo be da ne wadi asem wi eti obi a wodi ni nwa boni bia no no ankasa trase no anwen na asem eni bi ne odi ato se pani ne mo sompa ti pani ba ha mu hu se wabodam tiempam no there is a time me ka kire ye mpanimfo wo kure mu ye ni adwumadi a ye die kura na edumre bi na ukọ police station ba bia na ukọ court ba bia nyame ampata dwo ye bedwodwo ne questions ye bebusa wo na ye dan hwan na ma mutumi hwan na ka se hwe o court wo mponi o ahemfo wo mponi o ya frɛ no so wo ma ampa ukọ e kro nketo ani mu a ye won krofo bi wo mama bi wo kro ma boys bi wo kro mu a wo hene no odi kro no ho no wo sika won toma kra chen odi kro no mfa ne nyere tampa odi kro timi to nsa ana o hene pon timi to nsa se mo fre di pass masi ma me na asem na e dan renka wo timi ka se me ma ampa so ma nti amakro mu ha otimfo timi wa abati ne so pa ka wa be de na ko abati but ho no so e dai obewro ka wa no so afa na wo kam ti eso otimfo timi wa wo yira wo wakawa e fa wa bati na kakawa ye wo fa ha wedi opia so de fa ha iti no na wo ye papa isa nya papa idi enko na wo ka asem bi se sasa asem ba na ye ka the same asem na de be che no na obi so de foforo ba na double sa ye wura tira konwem ene na meti opem so case bi na me opem so ni case bi anu amabo afa so da meti a because abawum na me chasi clear Sompa FM ye wura kasa asem we den na strength ni pantiase wo se me kwaje mahome aba na mum obi asem bi e ho bia me ntontwene me ba metoa so na mum wa ofi sense asesem wo de macho mai ene galam sensem ene be koma mai masase so de ka hu sa konwa na asase nti na wo yesa meje masase de ache enso na besi ne
etinya na edu me bia ye ne ahemfo ne bi nso ka wonti na kwankwa bi tikromu a wo frɛ no wose me ma ana wo bondog se wo tikrom so ye di kro me se wo pese wakonwa ye kese wakonwa e keto akra wa betima ma na ye kese e wo no ma bi ohene wo ye nipa bi wo kromu a ana wo fi a oni sika but we respect e wo the way we say branding ho afa na be ma wakwaji obi asase enye ono nko e koso okro yi mu won kasa trase sesen enoma bi sentade a medidi minwen ne kwa so a edu me bi a wasese noma bi oti ne nyankopon ma ye boss sampa wotimi ye obi ade ofo so minim se bia ye open a wotimi ye obi ade asem nipa no wo nti no wa wano den na ya de ya twa so na wokọ trafia bo so trase ade amaye akwa ide mi ankasa memu no obi a wo sa adwen no a o ye nipa no na tenke sa no ma no kwakwa no the highest appeal court is the conscience why do you need to be buafo sadi we pa na nipa wo nti na me yes ha o nti ukofia wotim se wadwene sa babax ade a me ye di fat me di me nwen nipa do do say na timi sua sa ade no nti wo behwe do ye nipa na se bo dwene nipa adwene ni nchi obi wa Oforisuo woni de waba ne bra wi a wo ko ba odwene ni nchi ne ma ne nananom eti sa nipa no omo nnoso omo chance hu ade a me ye de me de ma ye me ko nenso ma me fa telephone ana ma me pempanifo bi enko kan che bi nwan sa ade a me ye no se wo bodamo se wo mo damo entwa ye mi nwan ye ne dai but wo de odasani betima chance agira ho ye ne mema sam onim se ne wonye nipa onim se wonye sikant wonye hiani wa bi wo bu ni kwase a wa fafa komo ye ni fie bi mu a efie ni so fefefe nipa ntim ye ni fie bi mu a se be fie no nipa ewo mu nyina mema ne mema mu emma ewo mu ahofefo ngo mu nyina bodam mu nyina bodam ejina no ma bi obi ye ejina bi obi gina ya asase bi obi gi ya eye obi ye mo koye bibia wan kan kyerɛw wonim se nipa etwahia nti wadi bem wonim se asem ne court ampa wakotuatua enti saa na tie dia wodi ye bua obem enti wodi ye wokɔ ma men ka asem bi nche nipa court na ɛwɔ no obu wo ha ade na ene dia ba onim asem ka ti court hwa na wo so wodi a enka obegina adaka mka ka se obu wo onim asem ka ba nipa na one na etwe manso nim pefe se nipa so maso onim asem ka onim the way esikasa jisa na te dia na me de be fa ho eti ubun se obefro obi self ka tell so fa me court woni die ntie wo kasa ampa ebe court betuma e dai agye dia mam na mo ka hu se obu onim asem ka ba onim duabo okay eti me ka kire mi nua no minim se na tie bia no o manfo tie ye de be kanyansasem na akire na nyatem didie me me kanyansasem manso bore kwakusu ye de ye ka kire obi nkan kire ne se ono ankasa ntrase se wose ni nua ya bodam iti se ni nua be ye bodam sem kire na ntimpa chaw eye ono na aye ana se ni nua na aye wa wote sa bia na ne me kasa kire wa wote sa bia no wote sa bia na wo bu obi kwase bi no wo de wo ko na wonchirima obi betima hye baabi abodua eduabo ye mo ni petemo obo ni duabo ko obo ni petemo atam se ntanya adwuma duabo mpehwehwe ni mu enti ne no obetima akwa hye baabi se mini suo yi me mfa nsuo bi akra na meka kasa wi wanhwe na wonchirima dipe to wo nsia sa ade enti me da me kasa che no se badwenba omomoden na ade ne wa ye no ni nua no omodam ye kasa obi abodam a osa tutum kotikwa etan kura eti se se mfa mpompo a ye hwa de na minim se sebe adwen wo sumiem ebia na wo kyena no wanya nyansase bia ka che producers na okay Sompa Mpe Nipa no se dia manfo city na ehu kose bibi no toba bi hene obedia ina basisi ase onye dikuru oyo hene toba bi hene na nakafra title de du ba bi na se ye gi sa no emwa ene wo bahama be cheche ni sim doko What was it you? You will every America cry so the Omna Samuano Cano. Na the America in your cocus say James Rusu Obosu Adia Bakwa men who or Ghana Hana say Yamayo for no say be dear minus what ye sounds as the same way to baby. Me a jai because Papa ya dia wo yi se obi akoye japade e wo asase so wouldn't say Japadia, why you so, and you dear.
wa woni se enekuru adwuma ho adwuma no oboso gugu ho adwuma nya de goma wo na obi akodo asase na asase no se ye wa wokura wo dia ye mfa mna nhyɛ ye nsam enkodwi kokofuo no enkodwi bantifuo no enkodwi sa bodifuo no because this am no se nsam a eyade a ha adwene etimesre ya ho ye fo no se omo ba omo nti committee bi oboso ensasam egi ntene han wo kumase abontin so ensase de enye ntere ha asase nananom de ya wo Ghana mamrem na se nananom bi no so fa ma ne nya dwuma ye ha no de ebe ye adwuma sanse abra na ase tu otoso mienu ebe furo banwe ene o se me sante hene de me asem bia me nka ne court me wo court o menhia enti se de no o muno kasa no wo ka so wo kwa ahomegi mu aba na ensase sem bi wo bo baba beka obegusu aka eno nti no yen ya ha no kura na ban pa asase kura na oba nanom na so yen sa asesem nyina kwa kodi nanom ho aban hye ni tumi pi e wo Ghana asase oboso aban ni hye ni tumi pisa o se ye nua ba men nemo me se kokoto a mo nka no kure se wona ka me ka ba besie because abrantie ko police station kokko report ye no afa posini ne pese wa ye no travel to be eti ama abrantie so nya hoden ye kan bi kwa na ba bi abrantie ntem ne hene kura no eni me bi wo ne hene ya emfa na kwa mutu obegina ne hene dia se me no kura no woti akwa wo no woti akwa wo ye kwa na emwa o man no etu fa ya me ma etu fa se kan na ye adwuma ati se kan tete na nko hene frewa na ka wo pono a ka abrantie wo batena no be san kwa zamoi Sompa ko gudi ba chifuo media me kati mi ye se ye mfa on ko police station ba bia Antonia mane wa hayi wo siti nyame ya adomo wa de nsa wa de ko so ba me tubika amlo ko ba bentam bia ne kuna to adre obozo ise dum ne se san kwasi asem na ena mena na ye fa se me pa yo hene eti asase wei media mato akoma wei we medwagu no sane mo na ise etwamu o udi afa udi obi awo ba bia obi a udi etinya bo a opabra so do asabisi na do so pesa we ko police station fabra metre be di wani do kwanto ayai na oto we pe ye be se da ya court abante we se wa meka bibia a chopa we ya me se eduabo ayade a ye so but obi ye na ju so be bi kwase yanko ade bia be ntimi kuno eti ko hu so empase be bi ka kire se wo ka kire wi so bi abodam na kuya ayade a ye wi agro udi akodi abante bi agogo a wakodi agu eti be se nyame adoma o be pass e bi ka kire abante ye no no that's the ka kire abante dia ofutu eni ni asem no me ka dia ene ye hwe na wotwe obehu de besie no okay pana members akasa asem no anso no ye be kwa koye mu hwehwe mu akasa na katache kwa komato ye mu ate wi ase ha no timfu timu anu awro kawa defo abeti koko no dwigu ye ene body enti wono kura waboni hu dua dada enti ko no milo agira odi body efufu agira body ampesi agira waboni hu dua dada tu de kwa komato ye mu ate 0554931931 0554931931 0548931931 ne yahwefo yetifo etwetwe komo emra cc hello Bosu ye baby afrefre Peter Azaf Moonlight ni we Peter Azaf Moonlight ye tiewe ya ti pa engo ti brevene si de jai na ebi me man me esi diabo ban get me gada o ya asem o na me de mention my nkura ite Bosu se ma be dano die on kana come antu ye na minim de otimi ye ya me ya gbebe me da ase no okay hello 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 ayasemo oni na mu ye busuya wa bodam so wa bodam bani kama kuma to ye mu ate 0554931931 0551 931 0548 edu sabre ya ya na nhoma no ha adwene hello Joshua ye about no Africa no do mase mami yentie we
Meka chance ati semne bia ya sante achim kono ngubo miliso ofa juati yo. Yanso ya bia mama no ne na tranquilo. Omo se asasi no omo ne ye che exa ku ya na bia no omo mame ya no aba na edi ho dwuma ma wate. Shedabra oba ibe ho dwuma ma kama pa why. Hello. Your number no ye the begu TV no so ye ya be pom a ofra producers no be twetwe komo why hello baby afrefre with the mame okay what you mean can baby afrefre with the Yetio. Mammy, Yetio, Pa, my Joso. Let's show us a person. Yetio, Pa. But I just no need you know for assassin. And the first time, mainly to Toby. Yet, half plus, half 4. The original Chinini now will go home with secret group, baby. It wasn't Sompa FM. Someone Chinini now. Chinanya may I do my your woman, ya know about why near who quite better over fast or why. No, okay. Hello, good evening. My Joso, mammy, baby, I'm free fruity. That's your 3 months. Yet you will. That's your. It's still you, it's coming number. Not me back. Hello? It's a thing. What's coming number? I'm just okay. Mova production line, Mova production line, so. Obi afre bi opese Sompa Mpe Nipa na Asem Yeptimi Ekamano number no 0509 438 484 0509 438 484 and now 0245 759 488 0245 759 488 ofreya mema no eno betwetwe komo yefa ye bibia emfasia Sompa Mpe Nipa no a orofo sisi se mapomete me wanse fa bedom ye beboa wo na ya pa asem ne poma sube e de amawo eno ti sakra wo nofo no bra so ye de asem no komanhia fie ho na ye ni hwe ya ye bi pen ho na ye ko se otumfo kasa asase no ye Osei tutu dia ye ni problem bia na nyene dia no waton adi dia asase no yotumfo dia no age na ade afri no ti ene Osei tutu no ne wo fa nimpon o na eto ba bi hene ene nsem wo ba ne nkrata wo dia ba no enya asem ketoa eni panya asisi ni ehunahuna no okay Sida Worship Center ye kro no Sida Worship Center na de onyame asem o emu hwampa obi biada wo ko Easter ko di ba e bia no e ogidie se ahode aba wo de eye adwuma orofo den a nyame dom so ochina ye besa aba enti obi o wasem bia Sompa Mpe Nipa no a nana subonten Sofia se hene Sofia se dikuru nana piao o ye nipa se Oforisuo Aboagye me mapamfo birthday baako we ye nya ne kina me show say TV for na ye free so we Clement Osei Sompa FM pa wo fa Mpe Nipa nyiagro nyame ya adom chebe ni belated birthday Oforisuo Aboagye me mapamfo ya kram ye ko long time kwana moba ko se ena me di asemasieo kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wan oso kwato wo de abrewa smile ma abrante me chuve unanti kakra na wabre nom Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asem bia nye ho e de ben wo hu ama wani agise senior na me wife